Okay guys, I dah sampai kat tea house. Kita break sekejap untuk lunch sementara menunggu yang lain. Kabut sangat teruk, jalan yang kita tak nampak. So kalau ada blinker tu kita pakai, so kita nampak orang depan dan orang belakang boleh nampak kita. So sekarang baru ketinggian dekat 4,620. We are going to 4,920. So kita akan naik kejap lagi that side. Kita akan naik that part. So yang kita berhenti sekejap sementara tunggu yang lain tu masih jauh lagi dekat belakang sebab cuaca sangat-sangat teruk, memang sangat-sangat tebal kabus. So sementara tunggu tu kita minum dulu kat sini. Alhamdulillah, so far so good. I'm so glad that I pakai Alora pants malam siang. So alhamdulillah kaki tak ada masalah, tak ada problem langsung. Buat masa ni insyaAllah sampai ke base camp nanti kaki okey, badan pun okey, breathing okey, cumanya sebab sejuk sangat kan, hidung pun dah merah, merasa pedih sikit, but so far okey alhamdulillah.